हामबाय दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2020 IPFT नि एलाइड अर्गेनाइजेशन सेंट्रल यूथ IPFT नि अंगै जों दिनै कायसा मेमोरेंडम अब सबमिट खालामजाखा चिनि त्रिपुरा हास्टेनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नि थानिगो मेमोरेंडम सबमिट खालामनायनि बागै जों यूथ IPFT नि अंगै थांनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जों अपॉइंटमेंट सानका अपॉइंटमेंट लेटर को जों सबमिट खालामगया गवर्नर नि थानायावबो रिजार्व दंगो चिनि अपॉइंटमेंट लेटर तै ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नि थानायावबो रिमानि बिसिंगा जों दिनै अपॉइंटमेंट मांखा आबनि बागै स्पेशली चिनि यूथ IPFT सेंट्रल कमिटी नि अंगै ते ऑर्गेनाइजेशन नि अंगै जों बेलाय खाकाहाम ते हामबाया फारो अमनो पहिला दिनै चिनि यूथ IPFT नि अंगै चिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नि थानिगो चिनि सानमंबला या फारमानि दिनै पहिला चिनि अ सानमंबला नि बिसिंगो चिनि नंबर 1 इशू दंगो अबंखा चिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय इम्प्लीमेंट खालामनानै ते 8 शेड्यूल एड खालामनानै बागै अब चिनि कैबिनेट नि जत रेस्पेक्टेड चिनि कैबिनेट नि मिनिस्टर अपना जों अबनो सबमिट खालामगया चिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नि बिसिंतै अब दाक्ति खालायै इम्प्लीमेंट खालामनानै बागै कारण अबंखा चिनि ब्लाय नांकुक माने इशू हायकबा बसिनि लंग पेंडिंग इशू आ इशू न तुयै गोबांमा पॉलिटिकल पार्टी रखनो त्रिपुराव प्राय 70-71 बছर पॉलिटिक्स थंगै थांगा आ इशू न तुयै दाखनो जों इम्प्लीमेंट खालामियाखो अब बेलाय दुर्भाग्यजनक हायपनो जों खाख्लायो ताबुकनि सिनि कताल हास्तेनि हापांगा आसुकजाक सिनि IPFT ते BJP नि कैबिनेट मिनिस्टर अपनी थानिगो अब दाक्ति खालाय इम्प्लीमेंट खालायके आंखाय बेलाय नों सानाय अबनि बागै सिनि आ सानमंबलाय जों या फरजाक दंगो या फरका सेकेंड अंखा सिनि 125th amendment Constitution of India 2018 for more empowerment to the district council अपना तुयै सिनि already त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि अंगै एडिशनल अपग्रेडेशन खालामनायनि बागै already त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनिनो already तबु त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अपनो स्टेट गवर्नमेंट ने हेकबा कैबिनेट ने हते already पास खालामगया तबु सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंगै जों एप्रूव नांगो अपनोबो दाक्ति खालायै चिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नि लीडरशिप हेकबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिनि चाइटक मुंबई दाक्ति अपनो इम्प्लीमेंट खालामनानै अंथों तैसिनि एडिशनो तैबो क्राक खालायै एम्पावरमेंट खालामनानै बागै पत्रिपुर जेसिनि 125th amendment नो जेसिनि IPFT तैयो IPFT नि अंगै जे सबमिट खालामजाक तमने अपनो दाक्ति इम्प्लीमेंट खालामनानै बागै जों सिनि दिनैनि सानमंबलायाव जों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बे मालाय मानि जराव जों अपनो साका तै सबमिट खालामगया तै कैसांगा बिफोर असेंबली इलेक्शन 2018 नि सिगांगो हायकबा IPFT तै BJP बाय एलायंस संमानि जे इशू तुयै ADC आमचाइना कताल हास्ते त्रिपुरालेंस नामनानि बागै 2009 नि सिमे IPFT जे मूवमेंट हायकबा स्ट्रगल खालाय फेमनि बिसिंगो सिनि त्रिपुरासानि आइडेंटिटी नि बागै हेकबा सिनि त्रिपुरासानि अस्तित्व नि बागै जों कताल हास्ते त्रिपुरालेंस सानमानि जराव थांनाय असेंबली इलेक्शन जे IPFT तै BJP नि अंगै जे एलायंस संमानि बागै हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंतै खालायै जे खाजाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि अब नोटिफिकेशन नि बिसिंतै खालायै जे अ हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी बहायनो अब ऑटोमेटिकली निने अप टू डेट खालायनायनि बागै ते कंटिन्यूअसली अबनि कार्यकारी खालायनायनि बागै जों CM नि थानिबो दिनै जों अबनो हायना हाय ब्रीफिंग हेकबा जों सबमिट खालायगासिनो जे डिमांड ते कैसांखासिने 4th नंबर पॉइंट अंखा
in ADC area ni bisingo sungnuka ADC establish songmane hekaba sung ADC manmane prai 32 years ni saka kawi thangka tabuk phono sini in ADC area wo kaisa city phono state government ni ungthong hekaba sini ADC area wo kaisa phono shahar ta phono approve ungya ba shahar songjagya ko abono ba haino state government ni bisingti ni abo cabinet approve khlaika angkai abo sini ADC area bisingo shahar khlaimano abo bahino sini IPF tini allied organization youth IPF tini ngoi sung tini honorable chief minister ni thanibat sung hine high briefing khlaika abo immediate ADC bisingo je town tangmani at town bill bahino dakti khlaiye implement khlainani ungthong abono sung sini tini ni malai mani jarabo sung submit khlaika te kaisangka sini 5th point abo last point belai nangkuk mani issue abo sini especially previous government bo full abono fill up khlai thangai malia sini Tripura sarokni Tripura state ni all department no sini je backlog hekaba post vacancy tongmani price 17,000 price backlog tongo abono bo haino tabukni IPF tite BJP ni hapang ni bisingti hekaba coalition government ni bisingti khlai every department ni je backlog tongmani abono bo immediate fill up khlai kangkai belaina sanai jehetu Tripura sa siklarok tabuk kobangma unemployed bekar tongo kobangma siklarok samong homong manja aboni karonai borokno dakti implement khlai kangkai ba new recruitment ni bisingti khlai tlangkangkai belai sanai abono sungtini sini honorable chief minister ni thaniwa chini samong blai rekha aboni bagai Tripura hasteni joto siklarok ni thaniwa sung mono tini ni sini malai mani hekaba deputation jang submit khlaimani jang amoni bisingti ke jang saklaina ni musungo tini price sini deputation ni jorawa sung prai 1 hour kasakasi sung kok salaikya kabangma sini je issue no tiyei te measure sini je demand abono issue no tiyei sung kok salaikya aboni bagai siklarok ni thanibo jang amono saklayo press ni bisingti hekaba sini press media rok ni bisingti ke sung saklayo abo sini je Tripura sani bagai nangkuk mani issue no sung buskango teibo saktari samang khlaina ni bagai sung chaitogoi tongo sini je responsibility abono sung fill up khlaina ni bagai sini je commitment abono sung buskango teibo kusugot langna ni bagai sung chaitogoi tongo especially sini Tripura land sanmani jarawa tabung miyaw khliyo sung nukha Assam state already bar 50 years ka Bodoland separate state sanai rok miyaw frane hai jarawa 2020 ni 29 September ni jarawa Bodoland territorial council tongmani tabuk Bodoland territorial regions namai rijaka abo upgradation khlai rika separate state ni aboni bagai sungbo khalogoino tini state government ni bisingti ke central government ni thaniba chini kabangma Tripura sani manthai te Tripura sani safeguard ni bagai sung chaitogoi samang khlai tongo jotano sahajogita rena nangthong te jotano chubajo khlaina nangthong tini ni jarawa sini youth IPF ni president barangmunang Dhananjay Tripura bini leadership sung khoroktam malaikha ang sak chukla charan watia te sini youth IPF central committee ni AGS sini barangmunang Prakash Dev Burma sung khoroktam natini sini youth IPF ni angoi sung honorable chief minister ni thanibo sini sanmangna sung yaparka jotana